nepromenjena situacija u odnosu na prethodni sat u našoj zemlji. I dalje je oblačno, maglovito, vetrovito, a mestimično ima i padavina u vidu susnežice ili slabog snega. Belog pokrivača trenutno najvišima na Staroj planini 85, na Kopaoniku 72 cm. U prestonici 3, a na severu Vojvodine između 10 i 15. Putevi u našoj zemlji su prohodni, ali se saobraćaj odvija po vlažnim, mestimično i klizavim kolovozima. Već znate da je neophodna puna pažnja, ali i puna zimska oprema ka prilazima zimskim turističkim centrima gde su mogući i snežni nanosi upravo zbog ovog vetrovitog vremena. Danas će temperatura biti u intervalu od 2 do 10 stepeni, odnosno 2 se očekuje u Timočkoj krajini, u Negotinu, a 10, baš kao i juče, bit će na jugu zemlje u Vranju i Leskovcu. U prestonici dalje 2 stepena, oblačno je, ima slabe susnežice. U Beogradu najviša dnevna temperatura koja danas očekuje stanovnike našeg glavnog grada je 6 stepeni. U Pomoravlju i Podunavlju vetrovito vreme i danas, ali i narednih dana. Polje niskog vazdušnog pritiska, odnosno prisustvo ciklona, čiji se centar i dalje nalazi iznad Italije, uslovljava nestabilno vreme Balkanskom poluostrvu, tako da će na našem poluostrvu u Italiji u Sredozemlju biti oblačno uz padavine, a u ostalim delovima Evrope usled polja povišenog vazdušnog pritiska, odnosno dominantnog anticiklona, bit će suvo. Najhladnije je i dalje u Rusiji. Sunčana Moskva danas će biti najhladnija evropska prestonica. Minimalna temperatura ovih dana tamo je 20 ispod nula, a najviša dnevna danas će biti minus 10. Znatno drugačija temperatura i znatno drugačije vreme je na Kipru. 19 stepeni se i danas očekuje na ovom ostrvu. Evo kako će kod nas biti narednih dana. Od nedelje bit ćemo pod uticajem hladnijeg vazduha koji će biti sibirskog porekla i to će učiniti da temperatura od nedelje bude ispod nule. Sutra će ona još uvek biti više za stepen do 2, u subotu malo iznad nultog podeljka, u nedelju i početkom naredne sedmice imaćemo ledene dane, a to znači da će vrednosti biti ispod 0 stepeni u svim krajevima zemlje. I za kraj vesti iz sveta, zemljotres na nizi. Na severu i severozapadu Balkana će pored kiše biti susnežice i vlažnog snega. U ostalim delovima Evrope uglavnom suvo, najhladnije ostaje u Rusiji. Tamo nema padavine na svu sreću, ali je vrlo hladno. Dominacija ovog polja visokog vazdušnog pritiska, odnosno anticiklona, većem delu Evrope uslovljava vreme bez veće količine padavina. Ipak, kao što rekoh, najhladnije ostaje u Rusiji. Tamo se minimalna temperatura spušta i do 20 stepeni ispod nule, a maksimalna dnevna u Moskvi danas svega minus 9. Znatno drugačije je na Kipru, tamo i dalje toplo, najviša dnevna temperatura na ovom ostrvu i do 19 stepeni. Evo kako će biti kod nas. Neće baš biti kao u Rusiji, ali će temperatura od vikenda biti u daljem padu. Počeće da pristiže upravo taj hladan sibirski vazduh, tako da će vrednosti na samom kraju ove, ali i na početku naredne sedmice biti ispod nultog podeljka. Danas je malo nepovoljnija bioprognoza, kronički bolesnici, meteoropate i starije osobe mogu da imaju manjih zdravstvenih tegoba, dolaze ili reumatskih bolova.